Tangan kanannya di atas. Ya siap, tangannya di atas tanpa dicium. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina kita lempar jumroh. Kita jumroh yang pertama dulu ya. Jumratul ula. Kita lempar jumroh yang pertama. Ikutin Pak, ikutin Pak. Awas tangga, awas tangga. Pegang pundaknya. Pegang kuda. Belok maju. Maju Bentar yang mampu ya. Jangan bubar. Jangan bubar. Ayo ikutin. Ikutin kereta, ayo. Jangan bubar. Lempar dulu. Batunya ngadep ke sana semua, lihat ke sana semua. Lihat ke sana semua. Ngadep batu, lihat ke sana semua. Ya. Nanti dulu kita lemparnya barengan. Ya, kita baca doa dulu. Ya, wahid ismin siap. Siap ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Lempar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah. Stop. Stop ya, habis batunya masih ada dua lagi yang perlu kita lempar. Stop. Ya, jadi hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Bukan la ilaha illallah. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Sudah cukup, stop. Stop, temannya lagi, kita baca doa lagi. Ayo, pegang pundak teman.
Cik Nindi. Yang sebelah sini yang tinggal. Ayo, ayo, ayo. Ini saya. Mundur sayang. Radan. Oke, mantap ya. Ayo sayang, ayo. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Stop. Nah, kita jalan lagi. Hati-hati ada tangga. Pegang pundak temennya. Kita jalan dulu ke area takjil. Bapak, Ibu, jangan lari, nggak boleh lari. Jalan. Oke, lari-lari kecil ya. Gini aja larinya, gini. Ya pelan-pelan larinya. Yang perempuan jalan cepat aja. Ya, yang laki-laki larinya lari-lari kecil aja. Gak usah pegang tangannya. Larinya pelan ya. Jangan nyebutnya. Bisa. Mulai. Watazawwaj amma pelan-pelan amma gak boleh lagi. Jangan dirusak ya.
Ibu. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan.
Oke,